adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long tang te pini adab birta juitha Dwarbaguri students get together a program kepadopon. Together we learn, together we grow happy and ponsi. Dwarbaguri students get together a jaime kepadopont. Lasonsi Dwarbaguri Young Mind Forum atumpen chepatir piponsi. Dwarbaguri students get together a jaime kepado. La Swalong Alusia Manpeng Pen Kachitongdun KAC Education's EM Richard Tokbi Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongpar Harsing Hanse Rensing Teron Stonson Rongpi Mongol Sing Rongpi Lapen Joshua Ingti Ratul Teron atumpen danglok penangki theki ding atum chitongdun rinti Bangso Mayalong Jesemet Kachingki Kachethan Pon Laki Dwarbaguri Angkang Along Pen Dipua Long Lo Kecharlia Mumar Atum Do Ana Phantame Kecharlia Nat Aning Kiparung Ponjia Phansi Chingki Chethan Pedo Pon La Pen Halapua Luhia Tum Setame Mesen Pen School College University Pen Chenglok Kecharlia Mumar Kedo Anatum Setame Mesen Kecharli Pon Thekjia Phan Jumesen Alam The Kethan Pon Pedo Pon La Pen Dwarbaguri students get together as I make a chapatir pi pon along. Dwarbaguri Young Mind Forum Amaipu, Sarlong Ingti, Dun Mai Pi, Pong Piri Hanse Pi, Kong Chunbang, Raikom Hanse, Dun Kong Chunbang, Arhang Ronghang, Dhin Rimbang, Mirlin Sinar Piatum Pen Danglok, Penang Abang Pubang Piatum Cherap Cheto Dunsi, Mesen Pen, Mai Pajut Ponlong. Council, Alamia Hirzumia Kampon Pen Zoxi. Elephant education in church and people. Ini education itu ahok pedalam lote itu papi pitlah. Also astet lonon 100% literate. Ladak sonthona program ifu club along kadubon halasuna nilidu nilinan cetong tu pini ke itu masar dak itu mayam sar alam lihal sur ke iam dakalilang MBC dakalilang just leaders alam li silong ka tabak biraklah kita alam li Rangsina Sarpo Cultural Hall di Fualong Dwarbaguri student atum pen get together a program Dwarbaguri Young Minds Forum alang tumpen earphone pensi so platform pensi pini organize lo la pen ka organize alam thi ka prekali ladak Dwarbaguri student atum lo nang ka Charlie dag di Fulong penangan ahem abutung pendak api apu tum nang kapadun pen mane bangke hajira choklem chot hajira dun chot pen pensi asumar atung fanang kapad apen manike master asumar manike lason si church along elders kam klempensi panika asumar atung mane kudusar asumar avostha ave pensi pinang antung kita klang stame dak kemang pen job atung fan kaporhienat RDGP pen kapek atau wardam rong lo potante itu fan akapire meme halaso bang dukok buat joinesi itu kecethan kecimung kayak fansi itu so our side to get together dolo lapen uthot kachapachini seroy Dwarbaguri along a student atum dak kidoan kachepang room kiduki sung kisu ugi ahutan keni tum cerabom lo tema same ajha atum long kili damdi asona dukok tici la hai ansami itu angbong anso se closeness ke wang thekji lapen la hai a student hello mo arnistike Dwarbaguri afan leaders future of Dwarbaguri kali karbiang long a leaders kali tumno setulo la suppose is student atum ke youth tum ke la the backbone of the society they are the architect of the society hala sa matha munti pensi pini lason a program kiding to pot sinili Dwarbaguri Young Minds from a president secretary lapen chief advisor Joshua ingti atum hana kiru pilo lason ka organize thek apen nilifan chief guest hoy nilifan ang khalo lapen itum chetong dun pen ning cheparung seroy thu thek pot akiro alang litum fan pilo Dwarbaguri puri ufan kalilo kan bianglong nang linang kar juteng bangla ka hoklo non Mizoram Asonson abang sinon ke
literacy anat ke kaporhi nat pulo kithek kere ke ong mu chot pusi kaporhi pulo di lanat ke nong ke India long si top 1 Kerala fan itu bidal North East Asor afan itu fan nang kelang rem nang ke nong tot penang an akithe itu fan ke mu ajak pen arjulong momo Chinese lahai nang ke tap nai putap Delhi lo mainlands lo bithe lame pinier ni ke North East atumsi literacy na bangke top 1 mang lo hala bangke itu fan big encouragement lapen challenge itu kar bianglong atum tame education anat kapaprang thegi fan quality education ke wan thegi fan ansu se claim rapid nai lasi society social organization atum pen chenglok stakeholder tumpen chenglok kaprek organization KSA pen chenglok tami nili kaipil lo lokacharli ahut anna abang education na rahi na bangke itum politics na bang tipon pera ansu se ke paprang pon thegi afan ni tuma fan sami councilors or tum fan sami ni tuma fan tami suggestion mate advice mate itu fan criticism sami constructive abang le na pidun jati je mission ke bang thegi afan nah lo la program therapy di su de ni su ni itu itu la bantu la lumat kalau kau pun sangat ni itu department ini siding kontu la so puthak ala ni tu men kwari bi ko la pen kwari puthak pen si tong kam cham kon ko kota apa hasil ini kalau 100 budget hostel do atau hostel itu long ador ikom ita jong si ahok pe dalam do patante ni tu men kwari po thai po nil cm pen chingwai po la so puthak jong si peglong lo la pen julong lo pon te la tu ma pan la hai ita ke pa use fan si ni tu pipo than program plan cepatir pi bonsi dorbogri student get together program itum deng ponlo atil bangso program itum ke deng pona ko katheke la hanlo itum mithang rong ben pi po tung dak charlie phansi nang toilo difu long dak si difu ke developing non si city mate non town posi muni tum meme hing no dak do apen pinangan ke jirpi jirpo ke influence pen jo wrong track mate kapre ka tuwar nat ke dam lapon teme tum theglong asil hai anat ni tum ke khang dun ji mate hai na tum ke pakom pe puthot ke charlie nat ke paprang pon je phansi ni tum jase bet pini la bangso dorbori young man forum pen patir pi bonsi la get together program bani tum dipon lo bangso program la ke ni tum chethan chimun jang tum pado pon lo je iprang kosom si tum ke charlie na paprang pon nangi ma la pen ke claim ke dam pon nangi ma ke me anat itum king kam chi jor si mithang pia po mithang rong han tami sinong ju me ke wan pi je pan se anutin ban pa putin also mar charlie tu me bo I kon je phati to tini ta se bet chingki je than pon rdp pon lo la han KAC pen single teacher LP school along bang pharu sira trok ser kep runner kep avoreng ki PG phan saimo ke deng Karbi Anglong Autonomous Council asar kuwa room along Kedo District Primary Education Sai Campaign Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Talavir LP School along bang pharu sira trok ser kep runner kep athan bang avoreng ki pipon ji aphan kengkam chi jorpon tanglo Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong along Laso Than Bang ki PG Aphan District Primary Education Officer Sai Hem along Than Bang Atum Aphan Apuna Chakang Bai Ji Aphan Arkoi Inkoyar Ni Pen Than Bang Atum Asona Mung Alo Kelang Lapen Karbi Alam ke thek the hei hui asat langta inkrung bomlo Lapen Laso Sai Mo Arkoi Inkoy Rapli Ansi Juji Hinia District along Bang Pharu Sira Trok Sir Kep Raner Kep Athan Bang ki PG Aphan Chihu Chiput asat langtang lote Thang ki chenga rui malom Karbi Anglong Autonomous Council aphan pachini pon popusi DPEO Nilima Teron Pipen pachini Kiklang dong alam Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong along single teacher LP school aphai bang pharo plira trok ke braketom ando setanona phonga bangke bang pharo sira trok sir ke braner ke athan bang ang hoisi pipon chodji Also, low Kasharli ke ni kai Arjun Afan. Low Kasharli along Ason Kasharli Nanji do. Lasi Arni Wang Pachukolam Asai Amo Isi Kening So. Nika Asai Amo Isi the from low de yuk
সব কাৰ্বি ডমিনেটেড এৰিয়া হয় তাত যেতিয়া বাচ্চাবিলাক থাকিব তেওঁলোকেতো মাদাৰ টাং হৈয়ে যিখিনি লেচন এনইপি ৰুলটো তোমালোকেও জানাই তাতো মানে মাদাৰ টাং হৈয়ে বুজাব লাগিব হা তুমি যদি ডাইৰেক্ট ইংলিছত যদি বুজাব বিচাৰা খোজা বা এইটো মেংগো এইটো এপল বা এইটো কাৰ্বি ভাষাটো এইটো এপেলৰ কি কয় সেইটো মতেহে বুজাব লাগিব তুমি নাজানিলেতো কেনেকা বুজাবা নহলে ক্লাছৰুম ট্ৰানজেকশ্যন কেনেকা কৰিবা এইটোৱে এটা জানিব লাগে দেই Dipu Golf College along sweep Lapen Road Safety e put hakchi rock dog ajay make deng. Karbi Anglong District Administration pen pini Dipu Golf College along Lo Charlie Ariso e chang adomapan sweep Lapen Road Safety e put hakapachini ji apan pura chirok dog ajay make deng pon. Ovemi hampang election along vote jogdun pen Ratcharia ja kong kachihar jakla pen road safety mate towar ke jogwan aputhak pini Dipu Golf College along Kacharli Riso e jang hampang apan Karbi Anglong District Commissioner Areniak Saikia Lapen District Transport Officer Atum Pensi Thanpe report. Halapu DT Open Towar Kejogwan Alamjir along Tuning Surihini Ra Inkora Po Aninkan Karbi Anglong along Gari Motor Kachin Koipen Bang Pokera Sirke Babang Pu Abang Pi Thanbak Be Apran Dam Nanglo Pusi DT Open Pachetak Pontu. আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন জিলাতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচী পালন কৰা গৈছে সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাতো আমাৰ ৰোড ছেফটি এৱেৰনেছৰ কাৰণে এটা সজাগতা অভিযানৰ অন্তৰ্গত আমি আজি ডিপু কলেজত এটা অনুষ্ঠান আজি আয়োজন কৰা গ'ল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ ইয়াতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে 17-18 বছৰৰ প্ৰায়খিনি এতিয়া অহা এবছৰৰ ভিতৰত গাড়ী চলোৱা আৰম্ভ কৰিব বা এতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল ৰাস্তাত বিভিন্ন কথাত পেডেষ্ট্ৰিয়ানেই হওক বা কামত ওলাই যায় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালতো বিভিন্ন সদস্য আছে তো এইসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত যদি ৰাস্তাৰ বা ৰোড ছেফটি সম্পৰ্কে যদি সজাগতাটো আহে তেতিয়াহে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সমাজত এই সমস্যাটো বা ব্যাধিটো আমি অলপ আঁতৰাই দিব পাৰিম আৰু দ্বিতীয়তে একে সুযোগতে আমি ভাবিলোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোৰ পাছতে আমাৰ বহুত নতুন ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে ভোটাৰ ৰোল ৰিভিজন চলি আছে আৰু কিছুমান চুইপ এক্টিভিটিজ আগন্তুক যিটো ইলেকশ্যন আহি আছে তাৰ কাৰণেও কিছুমান চুইপ এক্টিভিটিজ আমি কৰিবলগীয়া আছে তো আমি ভাবিলোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীখিনি একেলগে আহিছে ইয়াতে তো সেইকাৰণে সেই চুইপ এক্টিভিটিজখিনি আমি ইয়াতে আজি একেলগে কৰিলোঁ Langkhang Forest Sabit Angkang Arlualong Arlong ke Loki Pur Kaparuhum Laan Arlong ke Loki Pur Kaparuhum Anta Forest Society Kiatum ke Thekdun Longle Kachini ne Chikrongdet Arlong ke Loki Pur Kaparuhum Aputak Perang ke Tumpen Ahokalam Kachini Jiapan Langkhang Forest Sabit Asai Hemalong Paledamlo Bonta bid officer Sapan Chitongdam Dedet Eco sensitive John Arlualong Arlong ke Lok Purlong Ma Mate Purlong Le Langkhang Forest Sabit Angkang Arlualong Longko an mining do Lasor long ke Loki Pur Kaparuhum along Forest Asai Kiatum Kachirab Dundoma Ave Arlong ke Lokapang Hangapan Chemical ke Chorahut Raikoma Sai Ki Lapen Forest Asai Kiatum Apan Pachini Ma Pachinine Lapen Komaratum Sila So Arlong ke Loki Pur Lahayalam Tia Puta Klardak Pen Nang Paklang Ponpo Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru